yang terbayang tak ngerti Capri putih tapi bong kalah raja kau mata mandang cubang di mata pandang memacam-macam bambang kala rupa nasi tiga gedanya nyota timpan tetap pandang adek cukup menggua tato jemang kadang-kadang uang ayah nenek matinya matakan aja cukup mame dan menewat tentang atas kenapa ya ada gulungan api nyonya
kuih bawang lah pulang acuan ceh adik madi iluan pulang acuan cebang madi iluan yang lele matinya matakan adik si kopere dan meneh wadah tomata yang terpayang dagu ngarepe capri putih tapi boleh bongkala capri putih tapi boleh